muri kubona bataberewe ugabanyije buriya kubera ko nababwiye ko ari njyewe uri kubaha gahoreho ibisasu nangwa nta bihari none se mwe muraza mubashoreye mwigore amategeko n'amabwiriza agomba gukurikizwa mwihangane cyane mutambuke cyane muhagarare mwihangane mategeko mukomeze ndababwira aho murahagarara mukomeze ekeya aho abantu muri hano mu kidara ndagira ngo muhanga amaso asigaye ibiwo murabona tubishimire turagira ngo rero siro mudufungurire uyu muhango twageze hano umugisha mudufungure na marembo asigaye mwinjire mu marembo natwe tube dutuze amashimeshi cyane rwose mwabibonye cyane
mwabibonye buri hari hombeye, ntabwo wakwinjira mu rwawe rero nta kantu. Iyi minsi hari imvugo yo kuvuga ngo nta kantu se, ubu hari akantu karahari. Siriro nta kantu se, akantu karahari. Nabonye ko akantu gahari. Ubwo rero Siriro ntabwo uri umwana. Ubwo se wasoma mbere utari wasomya nyina runaka, nta byashoboka. Kamire nta kibazo, kararyoshye. Kamire mwongere nawe muhari mwongere. Aha, amashimwe abantu. Siriro yamwongeye. Ubwo rero ndi kubona nawe ntabwo ari umwana, nawe buriya rero arakwishyura. Ndi kubagora ariko mwihangane. None haraga ntabwo mwarebye neza. Umuhate cyane. Mwongere. Muri kubona ko ibintu ari byiza. Turagira rero ngo gakeya ko gutuma abageni uri abantu bari gufotora rwose, ushyiremo agatege. Gakeya uri kubona ko bari gutambagira neza. Nabuze ngo bankurikire rwose. Gakeya ukomeze ihangane, ukomeze rwose. Hano hari andi mafunguro ahari. Ihangane ndanda kurogoya abageni. Turagira ngo rero mwigore. Hano hariho umukati wahozeho na Yesu yagaburiraga intumwa ze umukati. Turagira rero ngo namwe muri hano mutugaburire umukati. Urebe neza, bagiye kutugaburira umukati. Murebe neza rwose. Imikati y'iki gihe rero yakumurira. Mwabibonye amashyi rwose. Ariko se byagenze bite? Koko? Mwabibonye cyane. Siriro kuba katabimenye. Murekeraho umukati. Amashyi rwose. Amashyi n'abantu. Reka tumanze. Murakoze cyane. Wasimbuka nta kibazo. Komeze.